Dragi gledalci, vas zanima, kako lahko dobite popolnoma brezplačno letno vinjeto za svoj avto. Jaz sem jo dobil, če želite še vi, glejte naprej. No, moram pa povedati, da je pogoj, da imaš očala, da imaš dioptrijo. Jaz imam, tisti, ki me že dlje časa spremljate, veste, da imam očala že dolg cajta, tako da jaz imam dioptrijo, tako da tisti, ki imate očala, glejte naprej in lahko dobite zastonj vinjeto, tako kot sem jo jaz. Za začetek naj še povem, da bo vsem jasno, tole ni oglasno sporočilo, je pa res, da poznam lastnika podjetja Doktor 1A, ki mi je dalo brezplačno vinjeto. Tudi moje podjetje je že delalo z njim, ampak tole, kar snemam, za tole nisem absolutno nič plačan, tako da to ni oglasno sporočilo. Kakor sem že rekel, jaz imam že kar nekaj cajta očala, tudi prepozno sem jih šopuj, ker se veste, odlašaš. In te očala mi čisto nič ne odgovarjajo. Čeprav zdaj sem se kar nekako navadil in sem si z očalem celo bolj všeč, kakor brez očal. Tako da, kdaj, ko sebe snemam, raj vidim, da imam očala gor, čeprav je pa to zoprno. Se spomnite, ko sem bil let pa pol nazaj v Srbiji, ko sem jih izgubil nekje, ali sem jih 1 uro menda iskal. V neki goščavi mu sem tle zapete in nekje so dol pale, pa išč. Po eni host, goščavi, zaznort. Tako da jaz se že nekaj časa spogledujem, da bi šel narediti lasersko operacijo oči, ampak, da čisto po pravicam povem, strah me je. Vid je vid, če vid zgubiš, pol si gotov, saj jaz to tako gledam. In pol tudi gruntam, odlašam, ker si pravim, sej vsak let je tu boljša tehnologija, manj možnosti, da gre kaj narobe, pa pol malo odlašam. Čeprav moram povedati, da je moj oče šel že 15 let nazaj na to in je zelo zadovoljen. No, zdaj da vam povem, kako sem do te vinjete prišel. Kakor sem rekel, za podjetje Doktor 1A je naše podjetje že delalo, pa lastnika tudi osebno poznam in ga kdaj kaj vprašam v te laserski operaciji oči. Preko, zdaj imamo mi, plačaš pregled 23,5 €, pa greš na pregled. Prav na ta pregled se ti tudi splača, da vidiš, kakšne imaš oči, v vsakem primeru. Prav plačaš 23,5 € in greš na pregled v Zagreb. Na pregled je treba iti v Zagreb, to moram povedati. No in jaz plačam teh 23,5 €. Mi je sicer zastonj hotel ponuditi, ampak sem rekel, ne maram zastonj, se veste, pol sem uslugo dolžan za 23,5 €, nočem biti jaz nobenemu nič dolžan, tako da raj plačam 23,5 €. No in sem šel jaz tole v Zagreb na ta pregled. Detalno so mi pregledali oči in boste videli, vse to boste tudi videli v nadaljevanju videa. Ker sem potem tega direktorja, Doktor 1A, sem rekel, če vi kar takole vinjete talate, sem rekel, pa bi pa jaz to vse posnel, če se da zmeniti,
pa bi to objavil na YouTubu, sem rekel, seveda, če nimaš nič proti, da tu dam, ne vem, jaz sem te prej rekel, ne vem, a se bojiš, da bo preveč ljudi po to zastonj vinjeto prišlo, ne? Je rekel, ne, lej, čist okej je. Sicer, lejte, morate tam, kako se na to naročiti, imate link v opisu tega videa in tam so tudi neki pogoji, ne vem, kakšno dioptrijo moraš imeti najmanj, da ti vse to pripada. Ne, ker seveda drugače bi bilo to izkoriščene, bi človek brez dioptrije šel, ne. Tako da, seveda, tukaj je čist jasna zadeva. Oni ti dajo čist pocen ta pregled, mislim, da je nekih celo 80% popusta, se strinjate, 23 € pa ni velik, ti dajo čist pocen ta pregled, pa še vinjeto zastonj, seveda, pol pa upajo, da se kdo odloči, da bi šel na to lasersko operacijo oči. In zgleda imajo računico, ne, tako da zdaj, če bi vam jaz rekel, da oni to delajo zato, da vinjete talajo, ta bi bila bosa, ne. No in jaz, kaj pridem, se pravim, imate v nadaljevanju vse posneto, kako je ta pregled potekal. Ni čisto vse, ker nikje ni bilo svetlobe, pa pa tret. Je pa tudi posnet pogovor z doktorjem. Boste videli, da sem kar bil, sem mu kar veliko vprašanj postavljal, zato ker to mene res zanima. Jaz bi res šel na to operacijo, ne. No, pol na konc greš pa še k eni ženski, no, saj takrat je bila ženska, ne, ki ti pa predstavi to operacijo laserskih oči, kakšna je cena, pa še vinjeto ti dajo. Lejte, kakšna je cena, se ta trenutek ne spomnim, ampak mene sploh ne briga, kakšna je cena. Mene samo briga, da bi to dobro naredili. Pa če bila cena 10-krat večja, bi jaz tu šel. Če bi bil 100% siguren, da ne more nič narobe iti. Sicer boste videli tam, on je rekel, da ta doktor, da ne vem, koliko operacij že naredil in nikoli nobenih težav. Tako da, dragi gledalci, me ful zanima, dajte vi v komentar napisati, če ste mogoče bili na tej operaciji, pa če pol vse okej ali ni. Bom pa tudi zelo vesel, če bo kdo od vas tole rešil na tole operacijo oči, glih sem, in se mi naj pol jav, če je vse okej bilo ali ni. Če se jih bo vas 10 javilo, da ste šli, in da ste po parih mesecih super zadovoljni, pa grem takoj jaz tudi. Tako da, če bo pa, če mi jih pa 50 pohval, en pa reče, da ima pa slabi zdaj vid, pa ne bom šel popraviti spojem, tako da to je to. Mislim, če me kaj strah, me pa za oči strah, tako da to je to, ne. Drugače pa, glede cene, lejte, res se ne spomnim, ampak meni se je pocen zdelo. Ne vem, zakaj se mi je pocen zdelo, vse verjetno, da dobro zaslužijo, ker če ne bi kar takole vinjete dajali, ne, dobro, morajo kupiti neke mašine, pa to verjetno, ne. Je pa tu menda neka irska firma, ki se s tem ukvarjajo, ne vem, koliko cajta že, pa tudi ta doktor je rekel, ne, da če slučajno, v glavnem, če se slučajno ti nekaj premakneš, se takoj laser ustavi. Ne vem, glejte video naprej, pa boste videli. Tako da je bil kar prepričljiv, no, ampak ker se gre za oči,
ne bom kar skočil pa šel. Drugače bi pa takoj šel, ne. Tako da ja, lejte, poglejte si tole naprej, pa prosim, kakor sem že rekel, tisti, ki ste že bili na operaciji oči, dajte v komentar napisati, ste zadovoljni, koliko cajt nazaj ste šli, ker lejte, tu so mi zelo pomembne informacije, ker jaz, lejte, hočem počasi zgubiti te očala. Na živce mi, lejte, tudi zmeraj imam umazane, vse zgubljam tu, dioptrija se mi veča, lejte, te očala imam manj kot 2 leti, pa že slabo vidim. Sem eno knjigo zdaj bral, bolj majhne črke, Madonna komaj videl, ne. Ampak to vem, zdaj se mi dioptrija povečala, jaz bi mogel iti po nove očala, lejte, nov pregled, nove šipce, okvir bi lahko bil isti, pa to, ne. Tako da, ja, poglejte, pa se sami odločite, da ne bo kdo mislil, da jaz koga kaj silam, niti malo ne. Sem lepo povedal, ni to oglasno sporočilo, nič za to nisem dobil plačano in tudi pod takim pogojem sem šel, ko gre vsak drug, ne. Ko štate 23 € pa pol pregled, vinjeto dobiš zastonj, res je pa, da moraš v Zagreb iti, ampak, glejte, jaz sem rekel, za oči, za pregled grem. Tako da zdaj pa poglejte naprej. Čelo skroz do kraja naprej, tako, samo dajte ravno. Može dajte ovdje. Čelo skroz do kraja, tako. Samo gledajte ravno. Recite mi, gospod što se tiče vaših očiju, vi nosite naočale. Da. Stalno. Da. Što se tiče. I to su naočale za daljinu. Za blizino. Samo za blizinu. Imam i za daljinu neku malu dioptriju, ali ih jako često upotrebljavam, jer još dosta dobro Što se vidim. tiče daljine ste zadovoljni. Da. Da, ali primjećujete da nije ona baš idealna. Da nije to Idealno tako. nije. Da. Zato što evo kolega mi je napisao, vi bez naočala daljinu imate nekakvu, ajmo reći, 70%. A onda kad se stavi malo ove dioptrije, ovih stakalaca, onda vi dođete do 100%. Da. Ali obično ljudi sa ovakvom dioptrijom Još zaista kažu kao vi ne koristim naočale. Jer znate kad 70-80% nečega imate, onda mala je granica do onih maksimum 100%, pa onda ljudi to ne primijete da im je nudno. Ali znam da je razlika, jer kad sam u optiki bio po očala, on mi rekao nekako što vidite tamo, neka bila konstrukcija i onda kaže gledaj onu konstrukciju, ja gledam, vidim, onda mi stavi na očala, onda vidim svaku ovo, da, tako da znam da je razlika. To je isto kad ste tamo čitali, spojnu vrsticu, vjerujem da niste baš mogli idealno, ali kad kolega stavi ove naočala, onda ide. Da. Dobro, znači za početak, za daljinu postoji nekakva dioptrija, a naravno sa blizinu toga ste svjesni, jer nakon što prođemo 40. godinu života, svima, adaptacija, odnosno akomodacija opada. Akomodacija slabi. Što znači, nakon 40. znate i sami, ljudi koji vide perfektno, nakon 40. kad se priviđu 45. krenu izmicati. Jer ruke postaju prekratke. Akomodacija vam je zapravo sposobnost vaše prirodne leće koja je unutar oka da mijenja svoj oblik i na taj način vi možete oštro vidjeti predmete na bilo koju distanci. Onda kako ona stari, ne može više tako lako mijenjati svoj oblik, ne može tako lako akomodirati, jer jednostavno ova blizina izmiče se, postaje mutna. Dobro. A nekih drugih problema sa očima u životu jeste li imali? Nikakvih, znači samo to se naučalo. Kako objasniti dominanciju? Kao što svi mi imamo jednu jaču nogu, jednu jaču ruku, tako i oko. Jedno je po prirodi dominantno. To znači kad nešto ciljate, meni je desno oko isto dominantno kao kod vas, ja ću ciljati s desnim. Jednostavno mi s lijevim nije prirodno. I onda šta to znači u oftalmologiji? To znači da kad nešto planiramo operirati, uvijek nam je cilj da desno, odnosno dominantno oko bude savršeno za daljinu. A dok ovo nedominantno, ovo drugo oko, mi možemo s njim napraviti da bude dobra blizina. To je taj monovision, jedno oko za nešto, za daljinu, a drugo oko za nešto drugo, to je za blizinu. Kolega vam je već simulirao
Šta bi to značilo monovision u praksi? Dakle, jedno oko bi vam radili za daljinu, drugo oko za brzinu. U ovom ovdje konkretnom vašem slučaju. I naravno gledamo cijelo vrijeme sa oba oka. Ispričavam se sa ulicu. Gledamo sa oba oka i onda vam to bude super, kužite. Jer nekada se ljudi znaju zbuniti šta to znači dominantno, šta znači nedominantno. Znači kao ruke, identične su, oči su identične, ali jedna je uvijek po prirodi jača. I mozak je tako navikao. To u praksi isto zna biti, ako vam iskorigiramo jedno oko dominantno maksimalno za daljinu, a drugo malo smanjimo, mozak to i ne primijeti. Ako napravimo obrnuto, ako ne dominantno iskorigiramo do kraja, ovdje malo fali. Mozak je zbunjen. On uvijek želi da mu je dominantno dobro za daljinu. Znači, s obzirom na vaše podatke, da vaše brojeve, preporuka bi bila operativna laserska korekcija. Dakle, laserom oba oka se operiraju isti dan. Obično su nam termini četvrtkom, jedan tjedan prije podne, drugi tjedan poslije podne, ono ide ciksak. Dakle, operacija se napravi za 10 minuta. Laserski poseg, laserska operacija je zaista u današnjem svijetu izuzetno sigurna. Često nama ljudi dođu pa kažu zainteresiran sam, volio bi se riješiti naočala, ali imam strah. Isto, ja. I onda kad popričamo kakve strahove imaju, to obično budu dva straha. Prvi je onaj najveći, oslijepit ću, ali zapravo to se ne može teoretski dogoditi zato što kad zamislite oko kao jednu loptu i gore rožnicu kao poklopac od sata, laser vam tretira samo površinu rožnice, odnosno roženice, samo površinu. Dakle, nema teorije da te laserske zrake prođu u dublje slojeve i da oštete vidni živac, da oštete rumenu pegu, fotoreceptore i tako dalje. Kužite. Dakle, to je kao da ja kuckam po stolu, a neko se boji da ću zagrebat pod, ili kao da pišem po stolu, a neko se boji da će neki trag ostati na podu. Ne može. Zato što je rožnica stol i samo radimo po rožnici, skidamo dioptriju. Znate, rožnica je lopta. Rožnica je ovo prozirno, kao poklopac ovaj. Da. I samo laser radi na površini tog poklopca. Jer rožnica je debela. Vi ste mi dali primjer loptu i gore da je sat. Znači šta je rožnica, lopta ili sat? Sat, da srčam. Aha, sat. Dakle, ako je rožnica jedan poklopac prozirni, a onda ovo drugo je sve oko, lopta. Vidite. I sad ovdje ovo je očesno zadnje. Tu su vam fotoreceptori, tu je vidni živac i tako dalje. Laser tretira samo površinu roženice. I šta taj laser radi? Znači, roženicu zamislite kao doslovno poklopac na satu. Iako je roženica po vašim parametrima. Dakle, u oftalmologiji mi imamo pojam rumene pege. Rumena pega vam je mjesto gdje je najviše fotoreceptora. Fotoreceptori su zaduženi kad prime informaciju iz okoline da pretvore u fotokemijske impulse i onda su to signale koji idu vidnim živcem u naše centre. Za vid i onda mozak registrira šta je oko vidjelo. Da bi mozak oštro vidio neki predmet, rožnica mora informacije koje padaju na nju primjereno lomiti i da ih sve koncentrira u rumenu pegu. Kužite? Da. To smo se već učili u osnovnoj školi, sjećam se. Tako je. Nekada je rožnica prestrma, pa onda sve ovo sječe malo ispred, a nekada je malo plića, pa onda sve iza. Ako vam sječe ispred rumene pege, onda su te osobe u minusu, govorimo da su kratkovidne, ako iza, onda su u plusu, pa zovemo to dalekovidne. Razumijete? Ja sam plus ili... Vi ste u plusu. Dakle, vama moramo remodelirati. Ovo sad možete zamisliti kao jednu glinu koju mi prstima remodeliramo da bi ove sve zrake primakli u centar da bi mozak to ostro vidio. Jeste shvatili? Nekako je...
Znači, laser vam zapravo radi remodeliranje površine roženice da bi vas riješio dioptriju. Da bi napravio ovaj sustav idealno. Da sve što dolazi, da se točno skuplja u rumenoj pegi. Ok? Znači, ne možete oslijepiti zato što se sve radi na površini oka, odnosno na površini roženice. Jer roženicu, ako zamislite kao jednu ploču od nekakvih 550 mikrona, to vam je malo jače od pola milimetra, cijeli proces vam se radi ovdje, na samoj površini roženice. Tako da ne možemo oštetiti niti dublje slojeve roženice, a kamoli tek smo ovo sve dalje. Ok? Što znači da taj prvi strah od sljepoće nije utemeljen. To je više mit. Drugi strah, ljudi kažu, kad laser krene remodelirat, možda neću biti smiren, možda ću gledat krivo, možda će, to isto nema straha. Zato što prije nego laser krene tretirati roženicu, remodelirati ju, skidati dioptriju, laser vas snimi i on napravi eye tracking. I kad ja onda stisnem pedalu i laser krene remodelirati, onda čujete ovako zvukove. Vi ako gledate u redeću luč, laser radi bez problema. Ako malo mrdnete, eye tracking sustav prati vaš pokret i isto, nikakav problem. Ako puno odlutate, onda laser stane. I onda vas opet, kad se vratite pogledom, opet nastavite. Kužite. Tako da je u današnjem svijetu laser zapravo sigurna metoda uklanjanja dioptrije. Ste shvatili? Da. Koji ste vi strah imali? Sličan strah ili? Sličan, da. Sličan strah. A šta, jel to može nešto da mi naškodi, ne znam, za 10-20 godina? Nema šta. Zapravo, vi sad imate 54, ili tako? Da. U ovom trenutku vama bi bila preporuka laserska korekcija, kažem, s ciljem monovision koncepta, što znači da bi vam desno oko riješili dioptriju u nulu, tako da desno oko vidi savršeno daljinu, blizina bi bila lošija na to oko, a lijevo oko bi obrnuto napravili. Lijevo oko bi mi napravili sa laserom da je ono kao, odnosno napravili bi ga da je u minusu. I onda bi to lijevo oko vidjelo super računalo, mobitel, bez naočala. Daljina bi na lijevome bila normalna. Ali gledamo sa oba oka, mozak se privikne kroz nekoliko tjedana, brzina prilagodbe je individualna, neko se privikne za tjedan dana, nekom treba mjesec, dva. Kad mozak spoji te informacije koje prima s jednim okom, s drugim okom u mozgu, napravi jedinstvenu sliku koja onda bude super. S obzirom, kažem, na vaše 54 godine, vi, ako nikada ne dobijete sivu mrenu značajnu, signifikantnu, vi zapravo ste ovim posegom već napravili trajno rješenje. A ako, ne znam, za 10 godina, 15, 20 dođe do sive mrene, onda treba tu sivu mrenu operirati. A šta je siva mrena? Siva mrena, vi iza roženice ovdje negdje imate leću, koja isto pomaže da ove sve informacije, sve ove zrake skuplja u rumenu pegu. A ako se ona s godinama zamuti, onda kažemo da je osoba dobila sivu mrenu, odnosno kataraktu. I u tom slučaju se pravi jedan rez na periferiji roženice, ulazi se u oko i ovu se leću onda vadi van. A onda se zamjensku postavlja na njezinu poziciju. Jedna zamjenska leća čista i onda ona nastavlja. Znači neku umjetnu leću. Tako je. Kažem, znači ovo je laserski poseg što vam preporučujem, s obzirom da nemate sivu mrenu, sa laserskim posegom bi napravili da ne... A to već znate da nemam sivu mrenu. Da, zato smo snimali tamo one sve dijagnostike, a kasnije ćemo i na mikroskopu pogledati još oko nekakve anatomske strukture, da vidimo ili ima kakvih degeneracija, ili ima kakvih jednostavno anatomskih problematika. Dobro? Ste shvatili? Najviše. Sam poseg laserski traje 10 minuta. Samo skidanje dioptrije vam traje niti pola minute, 1 minutu. I ništa ne boli. Kapljaju se samo kapljice koje anesteziraju roženicu. Tako da kad laser krene remodelirati,
vas ništa ne boli. Sam po sebi se sastoji iz 2 koraka. Prvi je da se prvi laser priprema roženicu, a drugi laser onda skida dioptriju. Roženica se priprema na način da prvi laser za 14 sekundi napravi na vašoj roženici jedan tanki pokrov, kao jedan listić. Znači, ako je ovo vaša roženica, prvi laser napravi kao listić. Taj listić se onda podigne ovako, doslovno, pokrov, pokrov i na engleski flap. Onda drugi laser skine dioptriju za nekih pola minute i onda mi taj poklopac vratimo koji se onda zalijepi. I vi već drugi dan, četvrtom je dakle operacija, drugi dan petkom ujutro, kada dođete, mi onda provjeravamo kako čitate i očekujemo već sutra dan da vi berete bez problema mobitel i onaj drobni tisk, damo vam ovako ovu ploču, već očekujemo sutra ujutro da čitate ovo sitno. A naravno sa desnim okom, onda kroz neki kratki period vi primijetite kako je idenje super. U početku budu osobe prezadovoljne zato što čitaju kao što su nekada prije 20-30 godina mogle, onaj drobni tisk, ali znaju nekada na kontrolnim pregledima reći da im je malo vožnja neobična, naročito noćna. Zašto? Zato što mozak u početku bude zbunjen i trebamo neko vrijeme da se prilagodi ovo što smo rekli da je jedno oko za daljinu, da je drugo za blizinu, pa dok spoji slik. Jer u početku kad vi vozite, mozak dobija informaciju s desnim okom da vidi super neki objekt, a sa lijevim mu je malo mutnjikavo, zato što je lijevo oko za blizinu super. I onda kad on u tom trenutku vozite, dobija 2 informacije koje su kontradiktorne jedna drugoj. I onda on malo bude zbunjen. Ali to kroz kratki period, kroz 1 dana, 2, neko kaže mi mjesec, 2 treba, on onda shvati šta smo zapravo napravili, prilagodi se i to je to. Četvrtak je dakle operacija, petak ujutro je kontrola, sljedeći tamo četvrtak, petak za 7 dana kako dogovorimo je druga kontrola i završna za mjesec i pol. U ovom periodu, prvoga tjedna, je učestalo kapanje antibiotika, suza, gelova prije spavanja i u tom periodu bi trebali oko čuvati. Dakle, da minimalizirate koliko možete raditi na računalu, jer dok radite oko se suši, da pazite da niste na dimu, prašini, vjetru, da niste u nekakvim bazenima, saunama. Kad se tuširate da ne ide voda u oči, kad ne znate u toj vodi nekakva bakterija pa da ne bi nekakvu upalu napravila. I nakon tih 7-10 dana radite sve što vas volja slobodno. Fizički možete odmah raditi, ali nakon 7 do 10 dana onda više nema potrebe da pazite hoće li biti nešto dima ili hoćete li ići tuširanjem pa da ide voda u oči. I nakon te druge kontrole, završna je recimo za mjesec i pol, otprilike, do te kontrole kapate suze i stavljate gel prije spavanja da se roženica ne bi sušila. Jer se roženica zna sušiti nakon lasera, jer smo radili ovaj pokrov, pa onda, dakle, mi smo pokidali živčana vlakna i oni trebaju dok se prespoje. I ako vi puno radite, puno vozite, puno čitate, još ako zaboravite kapat, taj pokrov se lako osuši, jer on nema konekciju sa bazom i ne može javiti da je suh, pa da baza onda pošalje mozgu informaciju i da mozak natjera suznu žlijezu da suze proizvodi. Znači te kapljice treba koliko mjesec dana? Mjesec dana minimalno, a uvijek kažemo i nakon mjesec dana kapajte ponekad umjetne suze ako primijetite da je oko suho, ako primijetite da malo pecka, da je ujutro zna biti malo slijepljeno, ili ujutro znaju ljudi imati crvenkaste oči, pijesak po očima, to su sve simptomi suhoga oka i onda treba malo podmazati. To vam isto kao sa usnama, ako ste bili puno na vjetru, osjetite da su suhe, stavite label. Sa rukama, ako su suhe, stavite kremu za ruke. I kasnije to sve, kažem, bude po potrebi. Ali prvih mjesec do 2 je preporuka što češće to bolje, jer ništa lošega sa umjetnim suzama ne možete napraviti ako su one bez kompromisa. Jeste shvatili? Jesu. Ok. Jel imate kakvih pitanja? Koliko ste vi operacije napravili već? Ja osobno. Ili generalno. Dobro. Firma Optical Express je zapravo jedna
jedna škotska firma sa sjedištem u Glasgowu. Da. I oni su 90. godina krenuli i proširili se enormno. Tako da su oni, kao što kaže onaj tamo panov, zaista vodeći u području laserske korekcije videa. Znači to nije hrvatska firma? Broj jedan u Evropi, tako. To je škotska firma koja ima preko 100 poliklinika u UK-u. Ima ih 10-ak u Njemačkoj. U Zagrebu mislim da skoro pa čak i 15 godina egzistira. Da. Tako da smo mi... Koliko ste vi tu u Zagrebu napravili operacije? Svaki mjesec se napravi, što se tiče lasera, 120-150, ovisno je li o mjesecu. Jer nekada ovako kad su blagdani onda budu akcije pa ljudi češće dolaze, no opet kad je ljeto onda ljudi idu više na odmore pa nisu toliko zagrijani za operacije, ali zaista brojke su lijepe. Tako da imamo veliko iskustvo i ove rezultate što sam govorio o monovisione, to radimo ljudima koji su prešli 40, a nemaju druge problematike. A ljudi koji su ispod 40, a punoljetni su, njima se uvijek ide u nulu, tako da vide savršeno, jer su oni još mladi, pa imaju dobru akomodaciju i onda oni sve vide distance bez problema. A jeste imali nekih problema sa nekim od što ste radili? Da, problemi mogu biti sljedeći. Nekada znaju ljudi imati nešto problema sa suhim okom. Kad se operiraju, dakle, i onda kroz mjesec, 2, 3, treba se samo po sebi oko izregulirati i roženica oporaviti u potpunosti, pa onda oni znaju imati tako malo taj senzacije, te kao pijesak očima i to, onda je terapija da se umjetne suze nešto češće kapaju od uobičajenog, da se stavljaju gelovi nešto češće. Nekima ubacimo i nekakve druge lijekove koji malo tu inflamaciju smire na površini oka koja zna nastati ako je oko suho. I zatim, kod malog broja ljudi nekada dođe do povrata dioptrije, pa se onda takvi ljudi, takve rožnice moraju dokorigirati da bi se ostatna dioptrija riješila. Naprimjer, od 100 ljudi, 3, 4, 5, kako kada, će se malo dioptrije vratiti. Ali na Šta to znači vratiti? Da opet neće vidjeti dobro? Da neće vidjeti, na primjer, uzet ćemo za primjer osobu koja ima dioptriju 3, -3, -4. Da. I vi nju operirate i onda ona, ne znam, dođe za pola godine i kaže vidim još malo magleno na daljinu. I napravimo mjerenje i vidimo da se vratilo 0,5 ili 0,75 dioptrije. I to onda opet dogovorimo termin i dokorigiramo s laserom doslovno za par sekundi. Zašto se dioptrija vraća? Dioptrija se vrati iz razloga što vi ne možete pretpostaviti kako će se nečija rožnica oporavljati. Dakle, to je jedan faktor koji je vezan za samo tkivo. Jer mi radimo višestruka mjerenja. Vi kad dođete nama, vidjeli ste danas na pregled, mi smo vam mjerili dioptriju. To se zove subjektivna dioptrija. Onda širimo vam zjenice, kapamo vas nekoliko puta da se zjenica skroz proširi, onda vas opet snimamo na jednom aparatu, onda dobijemo objektivnu vašu dioptriju, onako kako zaista je. Onda vidjeli ste u dijagnostici, ste gledali one mrežice na onim aparatima i aparat da svoje mjerenje dioptrije. Tako da sami postupak je zaista detaljan, kompleksan, da bi mi dobili dioptriju koju vi zaista imate. I onda tu dioptriju laser rješava. Ali, kako se vaša roženica oporavlja, kroz neko vrijeme ona može kompenzirati nekakve stvari koje je laser remodelirao. I upravo u toj kompenzaciji leži hoće li se nešto dioptrije vratiti ili neće. To je kao kad se porežete. Znate i sami, nekome bude ožiljak nikakav, a nekom bude velik. Ali ako se roženica oporavlja na način da vrati malo dioptrije, to onda sreže. Znači u postotku to je mala šansa da se dogodi, ali ako se dogodi, nikakav problem. To je kao dijelo malo skrati. I ništa nije loše ako se 2 puta radi operacije? Uopće ne idemo u operaciju ako rožnica nije dovoljno kvalitetna. Jer i kad dođete na pregled, mi moramo, osim ovih mjerenja dioptrije, raditi snimanje vaše rožnice, da bi vidjeli jeste li vi uopće kandidat. Da bi bili kandidat, vi morate imati kvalitetno tkivo, dovoljno debelo, da rožnicu laser... To ste meni već provjerili? Tako je, tako. To se zove ovaj pentakam
kad mi dobijemo u bojama parametre, razne brojeve vaše rožnice, zakrivljenost njezinu, pa debljinu njezinu i tako, desnog oka, lijevog oka. I onda zapravo mi znamo iz ovih nalaza je li vaša rožnica dobra za dioptriju koju imate. Jer nekada rožnica može biti fenomenalna, ali imate dioptriju minus 15. I jednostavno vi ne možete toliko nju skinuti jer ćete onda tkivo unakaziti. Razumijete? Tako da uvijek za ovakve stvari, generalno ili za zamjenu leće, morate napraviti detaljan pregled, dijagnostika, ovako razgovor, da bi vidjeli je li netko kandidat i onda kakvi su njegovi zahtjevi, je li on u mirovini, pa samo čita, a ne vozi, je li netko profesionalni vozač, je li netko puno na računalu, i onda da znate napraviti plan i je li sve ovo može taj plan sprovesti u djelo. A koliko ste vi operacije napravili? Ja sam tu malo više od 2 godine, tako da sam, baš na to možda ima pola godine računao, preko 1000 i možda 100-200 očiju. Ja sam bavio laserima. Sam u tom periodu operirao osobno. I vi ste doktor po izobrazbi? Tako je, ja sam doktor Mihaljević, već koliko, specijalist od 2020. To imate to u državnom fakultetu ili kako? Tu specijalizirao. Kod nas u Sloveniji ima neke privatne, ono ništa ne vredi. Tu sam ja 2020. na KBC Sestre milosrdnice specijalizirao, onda sam išao na europski ispit, tako da sam dobio i tu europsku diplomu iz oftalmologije i ja postao član Optical Expressa 2022. u oktobru. Tu malo više od 2 godine. Okay. A koliko košta ova? To ću vam reći agentica kasnije. Ja sam za ovaj medicinski dio, onda agentica i cure, one daju ponudbe, one objašnjavaju načine plaćanja i s njima se dogovaraju terminirane godine računa o programu, o terminima administracije. Je to sad normalno zbog ovih kapi da ne vidim baš? To je normalno i to će za nekih možda 2 sata, ajmo reći, prestati djelovanje kapi, onda će se zjenice suziti i onda ćete opet vidjeti kao što je. A, sad se ne suze? Da, neće se brzo suziti, treba malo da proći. Tako da uvijek pametnije negdje malo sjest po kavu ili nešto, zbog vožnje da ne bi vas malo dubina mučila. Ok. Onda ćemo još na mikroskop, Tomaš, prijeći da vas pogledam, da vidimo i samo. Evo, ostavite bradu, gore naslovite čelo i vaše je samo da gledate ravno, u područje moga uha. Znaš, ovom pretragom mi gledamo na mikroskop prednji segment oka i onda sa ovom lupom gledamo i česno zarije. Kako da dobijemo uvid u cijelokupnu situaciju. Rožanica je i pod mikroskopom super, leća je prozirna, vidni živac vam je fenomenalan, sve zdravo, rumenat je također. Pogledajte malo prema gore. Sad gledamo periferiju mrežnice. Isto je sve zdravo, lijevo. Super, sada prema dole, Super, sada desno. Isto super. Ravno. Gore. Na lijevo. Desno. I dole. Super. Znači, oko je što se tiče anatomije, možete se odmaknuti savršeno. Nema nikakvih grešaka. Dakle, jedina je problematika dioptrija, a nju smo rekli kako možemo riješiti. Dakle, laserom
da desno oko riješimo dioptrije u nulu, da vidite daljinu perfektno, a lijevo oko ćemo u mali minus prebaciti, tako da vam računalo, mobitel, tablet budu super i onda se zapravo neovisni o naočalama. I to vam je to. Do 10 minuta operacije se riješite. Bilo super, Da. samo problem je samo ovaj strah. Nije mi ni cijena, ni ništa. I to svi ljudi, mislim da ima isti problem. Tako je, jer oko je oko, kako kaže. Jer da, ali moj tata sad ima 87 godina, pa je pre nekih 15 godina već išao na to. Da. I super mu je sve. Ne znam u detalje, Da. tad je još platio, ne znam, tad su bile cijene, mislim da 10 puta veće nego sad. Dobro, sad je pristupačnije. Da, tako da on je zadovoljan, ali... Da. Kažem, što se tiče straha, ispričao sam vam, realno nema argumenata za neki strah, je sve to sigurno, a i svi pacijenti, svi prije samog ulaska u salu dobiju jednu tableticu za smirenje, jedan Normabel, tako da nisu onako uzbuđeni, da srce ne kuca 150 na sat, nego da su opušteniji i za vrijeme operacije pričamo, kao sada na razgovoru. Ja vam govorim, sad ćemo napraviti ovo, sad ćemo napraviti ono, sad ćete gledati ovdje, ondje, kužite. Cijelo vrijeme smo u jednoj komunikaciji, postoje trenuci kad vam govorim, sad mirni budite, nemojte se mrdat, gledajte u redeću luč, i to traje 10-20 sekundi i onda opet možemo pričati kao sada. Tako da... Dobro, razmislit ću. Tako je. Sad ćete ići u čekavnicu, ja ću završiti izvid. Da. Ekipa će vam kapati još oči zbog završnog mjerenja, zbog određivanja te objektivne dioptrije. A, ima još neko mjerenje. Tako, to je ta objektivna dioptrija, da vidimo zaista koja vam je dioptrija. I nam je to sve potrebno u planiranju operacije, a onda idete na ponudbu, tamo ćete čuti cijene. Da. I odluka je na vama, kažem, ima smisla operirati, čuli ste sve benefite. Ako bude neki dodatni pitanja, vi se možete telefonom ili mailom javiti, ja ću vam rado odgovoriti. I to je to. A na dan operacije možemo detaljnije proći samu operaciju, ako ste jedan od onih koji žele znati u detalje sve. Ako niste, onda ćemo ići u salu. Nije mi da znamo detalje, samo mi je važno da bude sve okej. Da. Tako da detalje mi nikakve, onda i kad znaš detalje, onda možda još previše razmišljaš o to i promijeni. Neko želi znati detalje, neko je upravo, što kaže, vjeruje vam, idemo. I tako. Dobro, Super, puno eto hvala. ga. Bilo mi je drago, Meni. i svako dobro. Hvala.